Gillian Marhi, October ni somthum, kumsang kazakwa somria pathuma, jogeda Irelena alopianga. Apa chu George Mekon ni in, anu chu Edith Mekon aniya. Nucha bakhataniya, no pangte aniin, apa na wangin Australian pema. Bull Creek Primary School akalin, Rosemont High School akaldea. Primary School akallaya achanu chuan, Jill chuan dramachan athiamin, entertainer chatak ani thu asoyani. Kumsang khazakwa sumkwa paruka, Irelena anchungkwa in anletlea. Grammar School kalin, Community College azoma. Perth Australia kumsang ni palikhan, achungte anleta. Mase ani chu, University College Dublina azirawangin, Irelena aumve thunga. Bachelor of Arts degree ahlo chuakani. He University College akal chung zong hian, student barsa thokin ain lo chinani. Heta chang hian tom marnen intongin anin dei zuya. Fit nga le inche khatsawa sang ni ma se hu hanga nga in tu mai po chu tlangnel takin abetheya. Mi ngai nat po ahlo rengani. Kumsang ni pariata jile tom chu in nayin hemi kumvek hian Australia an pema. Melbourne na omhun an khwar nuin Australian Broadcasting Corporation ABC tia shatlara chuan unit coordinator na achela. Heba ka hian 774 ABC Melbourne radio station a athok bokani. Achung tenen chuan chenghau lo ma se anin kung kai na angetin anin beni tin china. Anu chapa Michael chu Canada a hun engum chen om nuwa Australia alet vele boka. September ni somni pakhat kumsang ni som pani zana chuan Jill chu athok puitenen Brunswick Green Bar Sydney Rota intihlim turin ankala. Hemuna chang hian bar etiquette Sydney Rota thau chuan ankal leya. Zingdar khatli achanve arik chuan Jill chu a chante laka chang chuan inther filimin ke chuan tom nena an apartment lwa chuan ho atuma. Zingdar li vela chuan tomamu chu a har hlol maya. Jill chu alawla holo ti sha chuan zong tur chuan apartment chu a chwa san ngala. Akol a chan lo wangle awm na tur mun niya angaya azon poa a mu se lawa chuan police akol ta a. ABC News puan hun ani towa Jill chu office ala thleng box silova. An han kol china channa an mu thei box silova. An mangang chuan Twitter le Facebook a chuan ni somni pathum September kumsang ni sompania Jill Marzon pui turin mi puite puina an dil taringot mayani. Hemi nu hian mi bawle kha poster lian chatak siamin kholaya chuan antar chei choya. Media le mi pui ngai ven a lo leya. September ni somni palia chuan Hope Street kongsira chuan Jilly Bek thar anita a. Hope Street hi a pasal neina an chena ina changa la lote omani. Jill chunga chuan thil chalo tak a thleng nge ni in police chuan an sia a. Ti chuan an case chu tual thana chui tu homicide squad nena an hlanta ani. Atu ka chuan hu chui tu te chuan thu thar an sheta a. Duchess Boutique anti Sydney Rota maukor an zorna dor ngak tu chuan officer te chu CCTV footage a peya. He video landan chuan Jilly Bahun zingdar khatle minisom thum paret vela khan dorpona chuan mipa korlum pol ha kallai mu aniya. Annu dar khatle minisom li pani vela chuan Jill nen chuan anin belai mu anileya. Mobile phone chu Jill chuan a mu tir bokani. Hemi nu hian Jill chu mu tur aumle to lo. He video hi nu chui tu ten an en nu chuan an nu chui dan thlak danglamin video mipa korlum pol ha chu zon mu masak ber an tumta a. He ba ka hian a cell phone record an check chuan a bawzan khan konga ngil takin a kalti a shata. Kara a chuang po ani mai thei zokani. A phone camera in alo lak car license plate an en chuan officer te chuan thil sha chwa an nei ta a. A phone che dwala motor tlan ve license plate an mu chwa kar nei tu chu me chokhai khem sha ta kani ti an sha chwa ka. September ni somni pasari kumsang ni som pania chuan chupa agent Ernest Bailey kumsomli pakhata upa chu a chenai na police ten manin custody an la ngala. Darkar khachung vel thu zofia ania. Hemi chung lek hian a che dan rova tak chu apuang ta ani. Hope Street dai kom kara chuan Jill chu akutlonga a ngonga re thuwa soya.
a in pona changa darkariat nu zandar soma chuan jili ruang ada na Black Hill Road a chuan police te a hruaya jil chu leilai khwar thuk lote ya a phuma jil a thala hi tan ina changa perola a chhualai en thlak na hnuaya ala omlai ani nge ya a thin rim thlak hle ani Adriana lawyer chuan a chungchang reng a chung thu rel fel ani ma chu chanchin bumi te hne na pon chhuak khapna courta adila adil na hi pum sakani kumno pangte ni in swa rong abul to a kumsom paruk le ka upa ni in anaw chanu apong swala kumsang khazakwa somkwa August tha a kumsom pakwa upa ni in kumsom pasari upa tleirol chu pong swal tumin tha alo vo to boka he thil thena changa thali nuwa kumsom paruko upa tleirol pakhat chu robawin pong swal atum le boka hengte wang hian kumsang khazakwa somkwa pakhata jela daniin kumnga jel tang tora ti ani lain thasom ni pani lek atan nuwa chwa tir ani le tamayani kumsang ni le sang ni pakhat inkara khan meiche inzor mi panga atha wangin thu boy sem sakni in jela thon liam ania kumsang ni soma chwalai lokania en thak zui reng ani bokani kumsang ni som pakhat khan agent chu chumkhat zingdar khatle chanveya kafedora thila eya hemi chum hian nula kumsom ni upa chu chainom na in moi lo taka khoi tuma mase chunula chu alo doi hau silawa a khabe nekla sakin ni khwa shelo khopin alo khoi zek mayani jili atha wanga police ten an interview hian agent chuan jela khan lo hle ila min chwa zalen lo se chamai tur engzat fa ko nge mishing pakhat hian hun chama mowa kadu wangrenga tina po kanelo tinat po kha kadu heklo thil tha ti ve po kadu hunrei tak jela ka omdona thi tura shemna dan kha ka chung thu relani main kaukir theini se ka te hle mai in soi thiamna tur pakhat ma ka nei lawa a chung te tan chuan tun hun hi shem huna tlukang velani dona khanu khan engtiangin nge angai chu ka shelawa mase karil ruput mang kha chu ka she changani anuam hlollo karil ru omjong chu engthil nge ka ti tak mai ti chau hiani thil dang soi tur ka nei lo ti in a soyani September ni somni pariat kumsang ni sompani zingdar nia agent bailey chu gmr apong swala wangle atha wangin thu boy sam sakania darkar relote nuwa hearing sessions nei zui ngal ni in achal nei hun tur ngakin bel theilawa relania custodia omlai hian athil ti awanga sheom ti le ril rumu malpolo chuan anunna lakatuma mipui zo na tamjok chu engwangin nge amel sha ngai pone hleilo chu pong swal mai du tok lawa anunna alak sakti chu ni agent chuan psychologist professor James Oklof hena ain puandanin Brunswick kong Sydney rota dai komkara akalai chuan jili taksa chu khoitumin a moya chuan photoma mase jil chu tolhnungin agent maya chuan alo beng sia maya chu chuan na men lovin athinati ura jil chu atha topin bein apong swalta apong swal zo nu chuan jil chuan a mobile phone chuan alua a chusaka police kola awauzoya police a shilmai hlo wang chuan a ngonga chuan a rek zoya a cha thlak thlengin a rek ta ni a harfi meu chuan jil chu a thoto lauti a sheve chawa dai komkara chuan tiber turpo shelovin chapchung chuan a chungoi renga aina tlan hoin swadur lain jil ruang omna lama chuan akal leya ruang chu akara lagin Ginsburg chimlama ain khala munre deu lai ram hnoya chuan a phum ta ani jil ruang lak chwa ani hian ABC South Bank Studio a Australian flag chu jili anwi zale zana lantirnan flag banchan vea chuan po phar ania ABC website a chuan ti hian ze ani boka local radio chungkwa te chuan jil hi kan mangain kan ui tak zeta thopui nuam takle mai cherem she takania a chian tele a thopui te hian kan ngai don hle ani ti in radio host John Fain poin jil pualin onera thana thu asaya amun ruak chu azaw don hleni in asoi bokani athina hian khotlang mai ne lo Melbourne Remand Center a jail tang te po alo ngong ve hle maya Chaplain Father Joe Kadi kai shoina hnoya in khompo jail tang mi somli ten jili tha nan le zanalan tirnan an chim ve hialani
radio le news channel kal tlanga mi hriat alo hlo nen jil chuan uitu anga hleya atan mi sang chuangin pangpar bor anda khoma biakina bati chin atana anti theinu nung ber ama hria rengna inkhom an ya Roman Catholic kaushan ania abawna muna chuan kaushan mi le sate kal khomin inkhom na an nei bokani jili boral na hian boina neu achok chhuaka mipui thinrim chuan white pages atang chuan e bailey ti chu muin Adrian moti in kole texin thungi om tak tak an thon china anuwa hi Adrian nilovin Andrew Bailey zok ani ti sha chwa ania hemi nuwa chau hian Andrew Bailey hi thamwangin a om thayani September ni somni pariata apiana khwa jogeda Ireland ama sha jengna inkhom ne ania September ni somthuma Melbourne photographer Philip Warner chuan jili sha jengnan kongzo a hwai hota Philip chuan mi zavel chau an pun khoma be seilain mi sing thum chuang chu Sydney rota an tlim hmur maya tu mai po chuan jil chu an lo ui tak zetti a sha thei mayo me Adrian huat na thu post na le abe bomte chu Facebook page siamania hei hian borok chalo a shin chwa lawin Police Chief Commissioner chuan FB thunei tu te bia in site chu la thaturin angena ma se Facebook lam chuan lak thak antum lawani October ni li kumsang hi sompania jili vuina hun man ania heta hian ABC ya atho puite baka anu chuina tholok police te antel veni October ni somnia kongzo chatle ni in mi puite chuan anaw hla chuan zana po ni se meichia chu zalen le thamwang takin kholaya akal thei turani antia hekhe sian thom anei lian hleti chu hairual aniom love juni sompakwa kumsang hi sompathuma Adrian Bailey chu Gilmar apong swale athawangin thiamlo chantirania damchung lungin tang tura ti ania atlembera kumsom thum panga tang tura achung thu relania perola chwapo phalsak ani don lawani Catholic puithiam chuan Melbourne Primary School nena chuan thusoin jil chu kholaya lenglawa ina mumai mai turani thuasoya zingdar thuma kholaya ama chawin akal thu asoiboka hei hi thu dekani lawa zingdar khatle achan via zok jil kha kholaya amaina kalani hengwang hian radio kaltlangin ngaidam andila ngai phani Australian TV le radio presenter Darren Hinch po dollar noi som choi turati ania achan chu Adrianan meichia khoito tele apoilo khoito te anjana le kha mipui ma thedar atum wangania choi tura anti hi aneilo wangin January ni sompasari kumsang ni sompalia kumsumruk pakwa upani in ni somnga chung jel tang tura achung thu relani Adrian chu kumni ata nowa meichia a khoidang pathum te aron pen chuak le ta hlau maya pani chu no chizwar ni in pakhat chu khwalzen ania he khwalzen hne na hian karin anzui ruk thule a him zok nan akara chuang ve turin atia chunu chuan mi theta kanga nga in a chuang ve maya Adrian chuan chu remcha nga la in mun fian riala akalpuya rong takin apung swal zui ta ni heng me che pathum te hian Adrian a melan mu chuan anma ni pong swal tu nge yani ti sha in mi puite thlopna nen Adrian laka hian thu boy an file ta a atan hun chung tlember kumsom thum panga ti chu kumsom li pahnia po sei sakani Victoria Police lampu in boina antok vele tatlat maya kumsang ni pakhata Adrian an man khan a DNA an lo lak sak diam to a mase kha DNA an lak sak kha an DNA database an lo record lawa mi puidem an hlo hleya danang takin an chunga malakna a omem ti ero chu shiat ani lawani